Ebi byabahubwa nyuma ya TV West kore ko kwesharinga omugace ncwireganya umwebaziyo obw'abaturo kuruga kacindo tawono kanso omu district ya Shema babire ne besharinga habwa police okubanyangaraza ekakoragana na family y'omutura mugenzi wabo Nathan kwatakanwa orukutekatekwa kubumwinazi Erizoba RPC nebukonjo mupolice okuruga region babugana abatura ba ahacharo batyo nuko kushikaho bwino ngoko bamuha abapolice ba Shema Central Police Station kabuhe barukubaguza police bond hagati y'emitwaro 20 kuza emitwaro nshanju bakabasana emitwaro nshanju kana argo muri kiko ina benyine omukoro mwene kuna bendi omukoro mubantera abakazi babo ajiro mukazantera tubasha emitwaro nshanju for what kasi nyeme kitonze ngo yangu zo mucombe cy'umasani wisire Fabian nasohorwa ecombe tinshimanya aba police narondo tora habura okuvandi yaho ngumwe no manyaye okukore ekiconda otubona kuza mucombe yetemtora 20 ntemtora 50 tinjini jawa omuchara witwa katugambira ngujya wadi ya mukera nanda miliyoni 3 nemtwarana miliyoni 4 nemtwara 3 Fada ngo mweta tugambira kuya okwa kuzenda kandi agaraka gambe no kubiswa mukamweta nabwanyuma abatura bagaruka bagambira RPC ngo polisi yasheme baberire cwero ngo nubatayo bujurezi egarukire kururu kubaha makasente debare omusoko yanguzire bakantema nusinze yo muroka kwera ko mugongo Atubangera ngutaha morebe ecaba kana hereze kwikamu atunasanga umuntu bamwisere atubanya nguni wato kwiza kurgaho abo kwa wagonje kare noza kubugamba atananye nagumaho bakaba batekera mizi bagatamo mwonyo ato umuntu bamwozya atubagera ngo twatereho umuteke itora muteke nguruka kumutwara bakamuteka ay polisi yamwihire omuntu bakweta twine nyino hame kandi mbwine nkabanyine munyanya zerzeho kanyimwa abazyo arukungira tinyabara twine naza kunyita atesa yona nangambira naza kumpa mbazo marwa kabamwine kanyimwa abazyo yansibura yajatu munyanya zino izari yankagoya rakaruka kari antiniza garuka nyencha kare kubwashesere kabandi umurtoke rwanje umwana wundi senkazi yiza nachura anko yafa ntiyara kuchugaki atwina muheriro mbazo marwa hari ari umusanzu debi bawo mukazo Urukuru kuchondo zahabwa Shema Central Police Station yagambira abatura nabakamabe ngo namazu mahino bujuruzo bwa reserwe ngo konko muhorereza wa government akamuragira kurekura babire bakwasurwe oyishe oyekane tubyari kugamba utajya munamutamake bintu Kenesi ekinagamba tugeyagambire Kenesi namuteka munda mu custody and together with my DPC tukaturenda tubone flying squad emukange kange muto yarabasakora ki okugamba so file kuyajura wa state Kenesi ari munda na yetoga umushije na yeta kansara hako niwo family bampire Failo kwa uchiro wa state na mushomera ebiro yangambiro kukura. Roye yangira ngo tari kure ubujurizi muhagira abantu bine abitune mucome no rugambo abantu bakoreki mbari kuri. Omugore Nathan kwatakanwa o family yerukwetombiturwa yashaba bature kiganyiro ngo batamubinga hacyaro ngo habo kubakazare mibertarazire mitima nazaro umubiri zingazire mitima wabana abo ubwirowe akitumshishoko kumanya ingamba mazima timfushimanya kandi icyo kimwe kinahurura ikintu bazi no timba mfumu tindagura umurimo wabari mbatakano wundi araguriye icyo cyumukubwita aho ngo family n'ingereze bibazi icyo nacyo tindukimanya RPC yaragira DPC okwata abasiyida barukutungwa kakumu kandi ubona yaragira kuterwa katebe bakomwe mpako kisyo kuchondoza hikuruhwera
I'm suspending him with immediate effect. Era bwe nva wano ngenda kumukwata mutwale ku region wa PSU amunonyereze era tujja kudda meya mbadde njogera naye tujja kudda wano tukube olukuŋŋaano olulala nga tuli kuwabulamu abatuuze. So ekyo mukindekere. Bwe nva wano ngenda kumukwata era mususpendinze with immediate effect. RPC yagaruka yaragira polisi ya Shema ngo bamumba famire yakwatakanwa ababiri barekwirwe hamwe n'aba batarakwasirwe kandi obwe habiraraho ubujurizi bakwatwe bagarucyo mu cyome mpaka UDP para bahere nsharamuye tugenda gende mbarara tugere na DPP. In fact enchaka ngenda kola appointment ndene enchanga ngenda kubera mbarara ne RDC n'abantu abamu gasha kwa mayi kwatwachire.